Ki khon Samla kan thei bat shenrang na ki santali ki Parish ki baha phapo ka zone 7 kila to chaka 5th Zonal Youth Convention bala penlong da ka SACYM zone 7 ha ka jingelam usamla Rafael Sinkli president Samla Ribor Mautho secretary ha ka pratarik kalalengkot 8,000 arpun riu ha Umsohlait Parish. Palat pras pa Ngut tam ki khon Samla na maulasnai Parish, Umbir Parish, Maubri Parish, Sning Parish bat Umsohlait Parish kila Shim Bynta takajing Shidrhem. Hakani kesengi sedang suara kemas pekut balawan ban penmenta dau Lingdo Sat Most Reverend Archbishop Victor Lingdo hakajing dan lang u Parish Priest jong ke Umsohlait Parish Padar Michael Sun Padar Hieronymus Lingdo Lingkoi Assistant Parish Priest Padar Pius Shadap Zonal Youth Director jong ke SACYM Zone 7. Hakasenang kakrau Archbishop Victor ulak kentu yakitu ki khon Samla ki baladu jingkermen daka baong. Ku ki khon Samla ka balang kamju hikai bangindu jingkermen lanu nakata kadau tulong ki Samla ki Bashirhem hau Chris banjob yaki baro hakani ka jingsha penshoy jong kani ka perthai. Kasni ka bakmen I play balawena khot epi baro Balianum lang ha kani ka Parish nagbanda ka Zone 7 barok away kublay para ramba juni para Michael Sun para Hero Lingdo Lingkoi betray kani ka Parish kisisa juni hani barok dan hani ki brodar ya pi ki khot Samla bi nadu president bi juni secretary juni Baru pigi kun Samla iwe ki badan balawan ha kani ka jing ya kendu nang convention jofi jong kani ka Zone 7 Sultanat bagade ka sen banin kong mentalasi babisdan kue di kisang rasya dengan Sultan bagaslang mentalasi kani ka Zone kendu ipi Harati gila dua yapi Samla bi pilawan naki ndutani ki Parish san riu na santali but habang ipet ka dur jam pi bara itana pilong syak ba babriu ba itana ka ba pho ba ping na khana shrang khana ka thei do brain ka khu ka dwa yapi khanang ba kani ka chi kanu nang jam pi convention jam pi khanirap yapi Bat klaim ke cinge, bat klaim ke cikermen, bat klaim ke cinge yo play, cinge iwe pat. PS no mentakas ni kemas kenat hai cipere, cipere berengkong, si berengkong ju Yohanes, lakan di hangi iwe padan hani, uwe play. Kerana kedia piru uwe play. Ublay dan bun kerteng ha. Unang tau nang bo, nang penlo nang penman, nang rino somar, nang pendak nang penbiang. Bater dak ispat ni kerteng ublay tuan. Kawai kaba sotanat tam kerteng cu ublay. Kaba ni barok ni menjer. Ublay ulang kaci Kemal kani. Ublay ulang kaci Jar ke be yo blay kin we pat jar be we pat kin do yo blay nama blay ulang kan jingi baro ir kap jingi nado kilendo kiruniam nado kipiro Samla we ni sultanat bau blay ulang kan jingi habang yo blay ulang kan jingi udah jadi wai tino ida di dengan betal jingi pe hani lo ga pernah Tidak iyo tu, jisu ya Allah ni pernah malu iye yang apa dia pi. Ya Allah ni pernah banmak ya kipop cengi berak. Ya Allah ni pernah bajak ya kipop kesang cengi. Ikinong Shim boman ya kejiane cengi apartheid. Nama uye yang ni. Nidang rakhe ya ke Christmas nakut atat Christmas. Haka Christmas kitip ublay ui pertay ulawan hiya da bereng
jar ki bangai jago kin NIAM pi baro Samla pi NIAM na pi ngai ublei bar ublei lo ana perthai ban bekrat dia ka jingdum bang long ka jingshai ublei lo ka jingshan balai ublei wan ulong ka jingsuk wara jingsuk usim jo ka jingsuk basau jisu wara jingkemen habadon kita ka jihuri hura wara ka jingkemen kadau jisu long kerpang na ka benda jingi na mar ka jingi jangi si play beradep nilai buram ya ke FIFA ni ke cipet pau cu play bau ye jangi berpau ke perkai bau no play bersisha hey berpau hashmat perbat nakai u Emmanuel play la bangi ulapan pau la di hakasi play basawan hakabai baptismai u kawa Jordan uneu kor baye jona do shach ko adi u ulapan pau la di ha kata ka jing ya tho shum kore mapokana bat hantu kilalut do kawan bat kilawan om ka kemi ko khot kimdan wan shiu ubrei jisu la pen paus dan beri ubrei pentala ya ko om shikawan na taw pen paul la di ha bo yala kasine ko kelen ulapan ko ibapang ula bekra yo fetan ula pediem kibayap nama uplay la pen pau ledi ula pen pau akilayu kilusta le bau klur ilo esno ula pen pau hanga berapi baro ya gaci ye cemu dementang singai ban bian ti pule beniko blai ula gaci ye nama kata Samla bi pero wakna ni sipata ka di convention da ka ba pertemai de ba e you play ba e you way pa nanta ka gospel ka masuk tenat hot ka de ka ba menci singi ba ne ba menin ro nama menin ka gospel ka ba menin da masuk tenat u play badap da ka jeans no Hadian kamas pokut Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ula kentiu ya kalama kum kadak kajing play ya kene ka 5th Zonal Youth Convention arajar arpun reu kabanlong haki saus ni lenter jong ka SECYM Zone 7 hakani kasngi nakaliang jo kinong yalam kilapan ko burom ya Archbishop Victor Lingdo padar Michaelson padar Hieronymus Lingdo lingkoi bat ya padar Pius Shadam ban kentu ya kani kan lama ban pri ya kani ka convention zone 7 sudah dan kapsu Bynta kumne terpat ya berok ke Samla batin yang haju juga katang dan ruai kecing ruai anthem juga SSCYM.
nai ka jing tap